ini bang. Akan jadi mana bang? Kayaknya yang dia kalau dulu, mau dapet mana mau aja. Ini dulu lagi lah ya. Bukan ya? Murah berapa? Nah. Aha. Ini kalau tadi aku bilang. Artinya utama kan? Itu nanti, kalau ada di nafsu, hanya deh, jadi dapat dari itu. Tapi ada saya cek dan itu. Tidak ada elok kalau yang anda. Tahu. Orang banyak. Nakit kita na mau yun. Meron kanya kayo. Ano dapat ni? Dapat. Ya batik kan bukan mau judi. Ada? Kan? Tenda ni ada aja. Ya sosial. Kan? Tatya, mana ni kamera ni saja jadi. Jangan ada sebagai fasilitas. Ada? Mere benar itu betul. Jadi apa ni? Ini yang dulu dalam yang terkadang dulu anu kerja jadi kan. Mau lagi yang di Malaysia ni. Ya? Nah, limitnya gitu. Makanya, saya berjalan yang dah tapi dah tahan yang. Dah tu. Ini nanti kita namanya. Dan kita pikir, ini orang ni.
Gua mana paling dulu. Gua mana paling. Ada yang lama? Kita gini aja. Apa yang juga? Kenapa ya? Kita bilang. Mari bilang lah, jadi ada jadi apa? Kita berapa kita India kita ini laksana lagi. Gitu, goyang dulu. Goyang dulu nih. Ada tuh ini rasa nih. Saya udah ada nih. Oh, kalau mama gitu. Bisa lah kat yang dulu ada itu. Iya nih. Oh, iya enggak. Nama apa ya? Iya. Mana kita ada orang elewannya terus mana gula-gula ini atau mau keluar gitu deh keluar gitu elewannya bednya di sekitaran satu minggu Roti ganawan udah. Sampai aku bangsa nih, bilang itu, nah, ini mana? Tapi
මේ පාට වැඩි ලබන පාරේ ගාන සුතිය කියන්නේ. පුරුදු වෙන්න ඕන දැන් මේක. මොකක්ද ලබන පාට කියලා? මේකට අහේ නෑ. ලබන පාට දැක්ක කන්නේ නැතුමත් දෙන්නේ. Hello, college ini aktif. ini ada di sekolah ni. Oh, kau lupa nak biaya macam mana dulu gitu. Oh, kau dapat di rumah dia gitu ni. ළමයි දෙන්න ඇවිල්ලා
මගේ අතේ හරි දැන් ඉතින් කොහෙද ගාලි? ඒකනේ අnder මට ඕනේ. දැන් මොනාද? දැන් තව දෙයකින්. ඒක නැහැනේ අතේ. කමෙන් කරලා. ඒකේ පායක. බලමු මොකක් නම්බර් එකක් කරලා 3000 කරගන්න. අරන්නේ තව එකිනෙකට දෙන්න. තව එකිනෙකට දෙන්න. ඔව්. එයා ඕඩර් එකක් දාලා මේ ඕඩර් එකක් දාලා අලි මදිලා. ඔව්. මට නෙමෙයි. අපෝ මට වගේ නම් මම ගන්නේ අර දෙන කෙනෙක්. ඔව් අයිතියි මමත් එවනේ අපු දැන් හොඳේ කියලා වල උත්තර ගත්තා. අනේ මොන වෙනවද දැන් එකක් කරාපු දෙයක් නෑ. කරපු දෙයක් නෑ කාපු දෙයක් නෑ. මොකද? ඉවරයි. ඔව්. आज आपके है ना हाँ आपके हाँ दिक्कत नहीं हाँ माँ की जगह दूसरे जगह पे कुछ गए थे तो घर में हम मैं क्या मांगने के आगे अरे आपके हाँ करना है मको हाँ කොහේ යන්නේ? ඔව් කියන්නේ. අනේ නෑ අද ජගුවේ නෑ මේ වැස්සනේ අද. දරුව 12 මාරණේද ඔයම දාලා තියෙන වෙනවට කොහොමද නිකන් බලන්න. දාලා නැද්ද 12 මාරුද තේනවා. ඔව් දරුව ගියයි.
Kotorawa.
Very nice day. Ani? Iya. Mama kita banyak ada. Ani? Ini mata bikin deh. Kau ini nanti. Iya. Ketahuan yang aku benar. Ini kan? Ini ada pembicaraan. Lainnya akan rekomendasi apa tak ketika itu ada mana orang yang juga mana itu ini aku ke macam jangan kayak itu mana yang mau kau itu nanti ini itu mana itu saya ini tinggal jalan ini bandar kayak itu macam mana orang dia di undang siap ini dalam ini mana mana mama ini kita bahas ini dia bukan dia nak kata dia juga kenapa bukan anak ini bukan nah dua
Ini dah kita benar itu. Dari sebelumnya getting gila udah dulu udah dah terus sebelumnya getting gila udah dah usah mulai deh ini kok dia terus bagaimana kalau katanya wala asmeternya ada itu ya terus terus ya ada di pukul uyan dia kah dia dia ni lagi. बेटा Dia ni lagi. मैं पिज्जा तो किया ना එහෙම පිස්සු නැති නිකන් පිස්සු නෑ යකෝ මෙහෙම කතා කරන්නේ. मैं तामा जीव पिज्जा किया ही पैसों ने පිස්සු මාට දෙන්න හදාගන්න. पड़े ओ Guys, මාට දෙන්න ගන්නේ. पूरा पूरी orang berada di topai තමන්ගේ කොහොමද mes topai mes kata gila ni නෑ guys. वैसे कह रहे Iya. Maths කියකෝ. දැන් මට මොකක්ද කරන්නේ? अने वैसे के मैं මගේ ඉඳලා ब्लॉग डिजाइन Okay. अने मैं वैसे के ब्राउन डिजाइन है බලන්න. maths එක වල මේක පස්සේ. උඹ බ්ලොග් ඩිසයින් එකට ගිය උඹ හාගන්න. මෙන්න. මෙතනට එක අඩිය අපි එක අඩිය තියනවානේ. අතන ඉන්න එක මෙතනට ඇවිත්. ඒ තරම් වේගෙන් එන්නේ උන්. බ්ලොග් ඩිසයින් ගහගන්න මේක එක්ක. अरे इनमें का मितन दे දැන් අපි මෙහෙම කියලා එක අඩියක් තිබ්බා. අපි ඉවරයි. අපිට දෙන්න ඕන බල ලක්ෂිතය ගහන දාම ලෙවල් 20. होएगी මම නම් ගහන්නේ ඒක බ්ලොග්. එක ගහන්න බල. මම ගහන්නේ ස්මාර්ට්. हाँ तो चुकाओ ना तो अबे अरे ये बुंची वाला चॉकलेट है खाना दाल नहीं किया ना ඒ ගාටි දන්නේ. ये ना ये आगे बढ़ के कुछ अपने गए ना नहीं ये आला चॉकलेट के कुछ अपने गए නගර දවසක් තාත්තට දවස් 5ක් බලනකොට ස්මාර්ට් එකක්. ये चार्ज करने है को अम्मा ඉන්නවද චාට් කරන්නද බුද්ධ කරන්නේ. මේක ඉන්දියානු තියෙන ස්මාර්ට් එකක්. ඒකම චාට් එක. ये में हाँ දැන් ये ඔයයි ගන්න. ඔයයිට අරන්නේ ඔය වෙනාන්තර කොහොමද හදාගන්නේ? දන්නවනේ මේක හදාගන්න.
ගෙන බෝරන් චොකලට් ටික අරගෙන කා. නිමු දාගෙන. කොහේ? බිරියානි මැගි. ඉස්සෙල්ලා මම තමයි මැගි බෙදන්නේ. ඔහෙට බෑ. කොහොමද මේ මැගි බෙදන්නේ? මම නම් කරන්නේ එක චොකලට් එකක් ගත්තා. පැන් ඇඳට ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගත්තා. රෙඩ් දවා ගත්තා. කකා කොලේ ගාවත් දැම්ම channel එක කියලා. යකෝ දවසක් ගියා ස්මාර්ට් වොච් එක. ස්මාර්ට් වොච් එක. අය බබා කොහොමද ස්මාර්ට් වොච් එක? යකෝ කකා දැන් දේශි සුළු දෙක. පොරස් කෑ එවරේ. හලදා. නවහගන්න බගේ යකෝ ස්මාර්ට් වොච් එක හින්දි අකුරු තියෙන්නේ. ලංකාවේ අකුරු නෙවෙයි. ඒක හදාද්දි ඔන්න පැය දෙකක් විතර යනවා. ඒක ඉවර වෙලා ඊළඟ ගේම් ගන්න ගියාද? පැය 3ක් විතර. ඒකට දවසක් ගිහින් ඉවරයි. දවසක් ගියේ නැත. මම පොත්ත ගන්න. මම නම් හදන්නේ මට ඕනේ. ඔය හද. මම ඉස්සරහට ෆොටෝ එකක් දාගන්න. මම දානවා නගේ බස. මම කොහොමද දැනන්නේ යදි ගමන යදි වොච් එක බෙදන්න. මගේ ගෙවල් දැන් දාන්න. ඒක නේද මම ෆොටෝ ගන්න. වීඩියෝ ගන්නවා. ෆොටෝ දෙකක් වාඩි ඔබ මම නම් ඔය කොහේද දාන්නේ නැහැ. ඔකට එනවා. හදන්න බෑ. නිකන් ආයෙ ගැදියා. මම වෝටර් දින යන්නේ. ඒකදී වස් තියෙන බෙදන්න නැනේ ගෙදරට ඉන්නේ ඔන්නෝසනේ. ඔය කියන්නේ බන්න විතර. ඒක වොච් එකලා පෙරාව බලන්න ඇයි? වොච් එකේ ස්මාර්ට් වොච් එක. කුණුමියා. බෙරාවක් හදන්න එපා වෙන ඒක නිසා Mami,
game Ada ini. game mana? Game mana tuh? Oh, game mana tuh ini. Game mana tuh ini? Woi, itu kawan. Lagi. PUBG kan? PUBG, Free Fire, belum PUBG kan? PUBG. Jadi aku berangkat dari ada juga putih. Mau ya kan? Mau ada di
bagai dan nomor itu. Udah beli orangnya mandi akhlak mandi dia mandi lah. Iya jualan itu mandi ada jadi laki-laki. Mama orang mandi itu. Itu ya pokoknya ini keren. Nah boleh dengan kayak gini keren. Nanti sepeda ini mana ini orang nih nambah. Ya aneh deh mama kita aja sebetulnya saat ini nih pokoknya bilang pemilihan tapi bilang pura pakai
dia aku beli. dia bilang ayah malah suara Akan berarti dia. Anita dia baru. dia baru dia Dia baru ini nama atul baru udah berani. dia baru yang sana dia main dia Ya boleh balik ke. how is it Ini boleh deh, rumah tu deh. Dia baru main. dia baru hotel dia Ada yang aku dia baru hospital dia pulang itu. ada di tahun nak ke dia kan dia baru yang berpikir dari boleh ke dalam itu kata ini apa yang boleh ke dari dia
Kita tunai dan hatinya galau. belum tiga. Ini apa? Makan dengan itu. Dah. Ini. Makan ini. Ini apa ini? Tiada menyapu makan. Ini lepas ini kau. Lepas ini kata dia begini. Kau juga ini. Kau begini. Ada. Orang tak yang biar ni. Oh, macam itu dah. Saya nak pakai. Kira kawan. Saham video kan, video viral.